Ćao. Ne volim intro, ali morat ću da napravim, a imat ću i pomagača. Danas snimamo potrošene proizvode, zato što ne mogu više da ih skupljam i gledam da što češće snimam te videe kako mi se ne bi gomilali. I također neću puno tručkati o proizvodima koje ste kod mene već vidjeli, jer znate da koristim neke stalne proizvode. Također i hoću da smanjim... Također, hoću i da skratim priču, pošto neki moji videi na ovu temu traju do 45 minuta. Tako da ukoliko želite da gledate skraćenu verziju ovog videa, nastavite da gledate. Prvo što imam ovdje jesu vlažne maramice, 2 pakovanja Behootan vlažnih maramica od 64 komada. Njih obožavamo i fantastične su i imamo ove Pampers Fresh Clean koje smo dobili, inače ne kupujem njih, ali svakako volim maramice koje imaju ovaj plastični par. Zatim 2 proizvoda za istu namjenu, prvo je Nuk, tečnost za tucle i flašice i Frosh Baby, također tečnost za tucle i flašice. Znate da mi je ovo omiljeni, imaju isto 500 ml, ovaj je skuplji, ovaj je malo jeftiniji, u principu ovaj se kreće do 330 dinara, možete ga naći u aksiji recimo oko 270 dinara, ovaj je već oko 400 dinara. Međutim, ovaj je puno voden, kad se mnogo se brzo troši, ne peni mi nekako dovoljno i meni se mnogo više sviđa ovaj. Kad malo pre spomenu Frosh, evo ga još jedan njihov proizvod, u pitanju je bio špiritus sa mirisom naranđe. Ovo je univerzalno sredstvo, dakle multinamjenski proizvod koji ja obožavam i jedinu zamjerku koju imam na ovaj proizvod jeste pumpica koja onako štrca, dakle lepo ne rasprši proizvod, tako da ću kada ga kupim sljedeći put da prestavim u neku drugu praznu ambalažu pumpicu koja mi odgovara. Dakle, možete da brišete unutrašnjost automobila, ravne ekrane, monitore, ja brišem i ekran telefona, možete da brišete sve površine od svih materijala, tako da je stvarno savršen proizvod i trenutno ga ne mogu naći već nekoliko dana, tražim na policama DM-a i nekih većih marketa, pa ukoliko znate da ga negdje ima, javite. Lex je potrošio 2 Pavlovićeve, opet kažem neću dužiti na ovu temu, mi je koristimo od rođenja, nismo imali nikakve nuspojave, iritacije i slično, tako da nastavljamo da je koristimo. Imamo i jednu kupku, u pitanju je Balea Lucky Moments kupka sa mirisom vanile. Ove kupke su generalno dobre, mislim za cenu 99 dinara vi ne možete da se žalite ni nešto. Pakovanje su mu uvijek simpatično, miris je lep, dakle miris u bočici, ne kažem da ostaje na telu, ali zaista opere vam telo i to je ono što je najbitnije, tako da ukoliko želite recimo da uštedite za nešto, a ne znate na kakvim proizvodima možete da uštedite, možete slobodno da kupujete ove kupke od 99 dinara i da uštedite. Imamo 2 paste za zube, prva je Parodontax Complete, dakle evo približit ću vam, a druga je Lacaloot Active i jedna i druga su za osjetljive desni, jedna i druga su medicinske paste koje mi koristimo bez SLS-a. Jesu na skupljoj strani, ali su odlične paste ukoliko imate problema sa krvarenjem desni, parodonopatijom, generalnom osjetljivošću desni, možete svakako da probate ove paste. Ovdje imam jedan Afrodita odstranjivač uljani, dakle odstranjivač laka za nokte sa pantenolom i ja ovo prestavim, samo da se pomerim da moje dete dođe pošto kotrlja. Selek se prošao. Dakle, uljani odstranjivač laka za nokte sa pantenolom od Afrodite. Ja ga prestavim u Nejebelin, što može onako na tufter gore da se stavi. Praktičnije mi nekako pakovanje i super mi je ovo proizvod. Potrošila sam 2 ova od Airwicka, u pitanju je miris Beach Escape ili čak mango. Ne mogu sada konkretno se setim, potrošila sam 2, jedan je kod Lexija. Međutim, neću da bacam ove utikače, iako se realno isplati čak i da bacite jer je ovo samo punjenje dosta skupo, ali mi se sviđa ova boja, tako da ću je ostaviti. Malo pre sam pričala o pastama, sada ću o četkici. Ja već unazad sigurno 4 godine koristim Curaprox četkice i to Ultra Soft. Dakle, takva je i ova i ovo je došao kraj definitivno, ih menjam na 3 do 4 meseca. Ovo je četkica koja ima veliki broj ovih vlakan, izuzetno je mekana, neko bi rekao premekana, ali ja imam takve desni koje zahtevaju ovakvu vrstu četkica. Košta između 500 i 600 dinara, vrlo često možete da nađete 3 u pakovanju koje zaista izađu povoljnije. Tako da sve preporuke za Curaprox četkice, interdentalne, ove, znam da ima i pasta, nisam probala pastu, nameravam da je probam, tako da ću vam javiti utiske ukoliko probam, ali do tada sve preporuke za ove četkice. U gomilu ovih papirnatih stvari pokušat ću malo da sortiram. Dakle, imam ovako 2 pakovanja M Beauty Nail Cuticle Pack.
Dakle, pričala sam ih, vidjeli ste ih kod mene u videima. U pitanju su ovi prstići koji su napunjeni serumom koje vi stavite na vaše prste, držite 15-20 minuta, ukoliko vam vreme dozvoli, mislim da nije štetno da ih držite ni više. I imaju fantastičan miris, možete da tipkate telefon, da nešto radite, zato što zgodne su, jednostavno tako su napravljene. Ovo pakovanje hrani i hidrira i zaista se vidi instant efekat i fantastično je i generalno jedna od boljih stvari koje sam probala tako instant. Mislim da mu je cena oko 200 dinara, vrlo često možete naći na sniženju i u Liliju i u DM. Zatim, samo da vidim da li imam više komada, imam 3 moje omiljene maske, malo je sve masno, sad je to Lexi i istovarao iz kese dok sam se ovdje pripremala za video, ali u pitanju je Balea Beauty Effect maska sa hialurskom kiselinom, sheet maska je u pitanju. Ovo je meni jedna od omiljenih maskica, znate već, pričala sam milion puta, uglavnom možete da ih nađete u DM-u po ceni od 149 dinara. Sada je bila akcija, vrlo dugo je trajala ta akcija, po ceni od 119 dinara, tako da sam kupila sebi zalihe i rado ih koristim, uvijek im se rado vraćam. Ovdje imam jednu polovinu jedne maske, ali znam da je u pitanju Wellnea Young kolekcija, dakle Lilije brand, i ovo je maska sa čajnim drvetom, detox maska koja je pilov. Međutim, nije jedna od onih teških pilov koje se teško skidaju i vuku vam apsolutno sve sa lica. Ovo je maska koja se izuzetno lako skine, lepo ravnomjerno je samo nanesite, sačekajte da se osuši, lako se skine, ostavlja kožu izuzetno mekom i nekako kao da mi je koža laganije, kao da znam da je nešto izvukla iz nje. Meni je stvarno ova maska super i pogotovo kada imam potrebu da je stavim, kada već onako osjetim da mi se negde pojavljuju buljičice. Šta je, Lexi? Šta? Se ti tu popeo? Ođi kod mama. Tako da, kažem, generalno mislim da je također namenjena, pošto je Wellnea Young kolekcija, problematičnoj tinejdžerskoj koži, tako da eto, mogu da probaju tinejdžeri ukoliko me prate, pošto mislim da je stvarno ekstremno dobra maska. Još jedna stvar od M-Beauty jesu ove Silver Foil, dakle ovo su ovi pečevi, odnosno tračice za ispod očiju. Ove konkretno su namenjene posvetljivanju zato što sadrže vitamin C, ali lepo ih hidriraju i ostavljaju kožu mekanom. Previše ima seruma unutra, tako da slobodno možete recimo ujutro da stavite i slobodno možete uveče da stavite. Mislim da ništa neće škoditi što će ostati otvoreno taj dan, tako da stvarno sve preporuke za ovo i isto možete da nađete na nekim sniženjima u DM-u i Liliju. Još jedna stvar koju obožavam, također M-Beauty je u pitanju, a to je ovaj peeling sa voćnim kiselinama. Dakle, unutra dobijete 3 u pakovanju, idealno je da koristite 2 puta nedeljno, ja se trudim da koristim onako češće i redovnije. Dakle, on je gel koji vi umasirate, dakle ništa pretjerano divljački da trljate u kožu, ali lepo umasirate, ostavite malo i onda lepo isperete. Zaista radi odličan peeling, zaista posvetljuje kao što kaže, pogotovo ukoliko redovnije koristite, tako da sve preporuke za ovo i ovo vidite kod mene često u videima. I posljednja stvar koja mi se ne dopada, također od M-Beauty, ovo su one, evo, Exfoliating Magic Foot. Dakle, čuvene one čarapice za eksfolijaciju, odnosno peeling koji vidite tek nakon 7 dana. Dakle, meni ovo nije odradilo apsolutno nikakav posao. Ja sam koristila one Parasoftin peeling čarape koje savjetujem svima. Jesu skuplje, možda čak i duplo od ovoga, ali verujte da vrede para. Ovo, ja sam vidjela kod Ane tu Cats da je ona ovo koristila i isto je rekla da apsolutno posle 7 do 10 dana nije ništa krenulo da se ljušti i da je neka devojka napisala da upravo da u principu napari noge, odnosno da napravi onu starinsku dobru kupku, međutim to zaista ne piše na pakovanju i piše da će se same noge ljuštiti nakon 7 do 10 dana, nisam željela da radim apsolutno nikakvu kupku, proizvod ne piše, proizvod jednostavno ne radi se tako. Ne volim kada nešto piše, a to se ne dobija u pakovanju, tako da apsolutno za mene ovo ne. Sve je to super, dakle stavite te čarapice na noge, držite 90 minuta, to je neko idealno vreme po samom uputstvu. Skinite nakon 7 do 10 dana, ćete vidjeti efekat. Kod mene je efekat izostao, čitala sam u recenzijama da je kod većine ljudi izostao i da se mora raditi neki dodatan korak, međutim, apsolutno me ne interesuje. Evo ovako, sljedeći proizvod. Glodalica. Sljedeći proizvod jesu ove DM papirne maramice, dakle zamenila sam peškirić za lice papirnim maramicama. Ovo je pakovanje od 100 komada, ovo su četvoroslojne maramice, dakle ne znam da li sam pomenula da je DM brand.
I u principu ja iskoristim 2 za jedno umivanje, volim onako da ih poduplam i da lepo onda istapkam taj višak vode. Ovo je pakovanje koštalo recimo oko 185 dinara, međutim sada imam isto njihovo DM kao reciklirano i košta oko 140 dinara. Tako da u principu uvijek imate na sniženjima ove njihove maramice. Sada, ovdje imam 2 sunđera, ne vidim treći jer ga je Lexi kotrljao ovuda. Treći je Real Techniques. Ovo je Aurin, ovo je Ebelin i treći je Real Techniques. Naravno, meni je omiljen Real Techniques. Taj koji imam potrošen, koji sada gledam gde je, ali ne mogu da ga nađem. Dakle, omiljeni od svih ovih mi jeste Real Techniques, međutim ovaj koji imam trenutno potrošen jeste ono kao staro pakovanje i dosta se cepao pri pranju. Ovaj sada koji sam kupila i koji koristim apsolutno nema taj efekt, odnosno ne cepa se pri pranju i perem ga već nekoliko puta i ostao je apsolutno isti. Onaj mi se pokida odmah nakon drugog, trećeg pranja. Dakle, ova 2 također su završila svoju karijeru i sad ću da koristim samo Real Techniques. Voljela bih da probam i onaj Sofin i pravi beauty blender, onaj crni, ali vidjet ćemo o tom potom. Sljedeća stvar koju imam ovdje jeste Golden Rose Top Coat, ona kao gel varijanta. Vidite koliko je potrošen, međutim on je već počeo generalno da se lepi, počeo je da se zgušnjava. Ne želim da kupujem nikakvo sredstvo da ga spašavam jer već generalno ga dugo imam i nema potrebe, isplatio se za tu svoju cenu. Bio je potpuno korektan, baš sam ga voljela, sad imam nešto drugo, verovatno ste već i vidjeli što je u pitanju, tako da koristim to. Čuveni Max Factor Brow Shaper u nijansi 30 Deep Brown. Ovo je najbolji proizvod obrve koji sam ja ikada probala. Dakle, jedina mana mu je što se brzo troši, ali opet progledam kroz prste i za to, zato što je ovo stvarno savršen proizvod za obrve i već sam ga spominjala, tako da neću na njemu dalje. Već ovdje imamo ovaj mali Economic parfum, u pitanju je 309 Candy Prada. Super mi bio u torbici, trošila sam ga milion godina, međutim taj miris mislim da je previše slatkast za leto, tako da ga trenutno neću kupiti. I posljednja stvar koju ovdje imam jeste Fit Me u nijansi 110, znate da meni je ovo bio jedan od omiljenih pudera, dakle jedan od favorita. Međutim, ovo je presvetla nijansa za mene sada i mislim da neće izdržati do zime. Bukvalno ima za još 2 korišćenja, mogla sam da ga koristim recimo s nekim tamnijim puderima da ih malo posvetlim, ali mislim da zaista nema potrebe. To bi bilo sve za ove potrošene proizvode, nadam se da vam se video svideo, da je video kraći i da u principu nešto pomogne da se odlučite za neki proizvod ili jednostavno imamo isti mišljenje na nekim proizvodima. Kod mene ovdje uvek haotično, ali nadam se da ne zamerate. Uglavnom, imam plan snimanja za mesec jun, nadam se da ću ga ispoštovati, zato što stvarno imamo nekih gomilu obaveza, ali u svakom slučaju, ukoliko vam se sviđaju moji videi, ukoliko vam se sviđa moj sadržaj, nastavite da me pratite, možete da se pretplatite na moj kanal, meni bi to mnogo značilo, a ništa ne košta. I svakako pišite mi u komentarima šta biste vi voljeli da gledate, prosto da znam šta bih mogla da ubacim u svoje videe i pišite mi kritike, tako da svakako volim da pročitam sve i volim da se družim sa vama u komentarima. Uživajte do narednog videa.